Gita asrama long farmers awareness amai kangni. Samilang so blog asai kia tum mithang asai chiklem kli. Dipu municipal board along no confidence motion ke doji ring. EM lumsing teron ucarong piahem kahumridam. NH35 PWD atowar pi deitor hanboka daga towar dampar pensang tiar long ke pona jog rada tum ke dam ke wanga kisung kachetong nang. Karli tang rajasterang aphaning cancer cap ke chok Karli arni kachiki mupon. Joint investigation team di Phupen fertilizer retailers dealer atumaphan kirika kurukpon. Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjoitha Birta ton pen. KFM at Karbi Farmers Association Central Executive Meeting amai phu tingku inti la penaria sanghwa tumche patir piponsi patumi busik ni phai thongkep arani lumbajong constituency ke parlo Gita Ashram Sonsing Timung LP School along cherok tok amai la pen kovyak lim keron pon asai deng pon patumi cherok tok la pen kovyak lim keron pon amai along KFM ai phu tingku inti ahin pen kachetong don arada tumaphan sai ka chutiki ale la pen sarkar pen ki pipon awar sai aphuthak thanjer pen paklar pon alang lipen than pon ason subsidy scheme alam lapen puthot pachini sok achilia lam sok chutikia porlo ason ali kidu sok chilia lam lapen komarne jong si sok achili kinang soda bangdo pulote akyong kali sita lin pho lin kep mesen sok achilia lang litumalong do kinang jia bangphu ki humri pen alang litum pen akijoy ron ponji puta than pachini alang litum sai hem dipu FCI go down adung sido mate 7023099263 labangso number along mai phu tingkuing ti pen chingki che than long igi adon thu mai phu tingkuing tia hin pen dongmukak range arranger rajen rong pia phan ka choro pa jerpon alang li hin pen kovyak lim kerap ka pa jerdun aphutha. Bureau Report 365 News India ya aklimilang para sila so rai pike na litaman isi demo mane ani nangiru jate na litama sologo kapre aklim sitame kapre mane ke homo pare homo sitame na litula so bustu bang litum padena pulban jana pupang atheni kana pidar kana lituma kelana mate la kone aklim ke pame ni fan lapen kapre arong sitame na lutu edo nai kumang ni lituma ke athe ilitum sarkar pe nangelo mati mane na kia porela depende na ni methanga hedi kachar japana kadu kabita borina pola pen bori pamlo ning helo hai sitame lasonai pilong Nelitum ke kaike tanah Nelitum long arat Karbi khai made Karbi arat long ke Nelitum kaike tagap thip lapan azab dun very patumi joint investigation team di Phupen langhin dhentakhat teke langjun dongmukak malom kedu fertilizer retailers dealer atumalong executive magistrate Gunjan Sharma edio samilangso Sandhya S Buragohin lapen agriculture extension assistant chihek pen AEA banghini dilipson rongphar samsing kiling atum cherap dunsi kakul kasai dengpon edio samilang so blog Sandhya S Buragohin na hinpen pherang ke aphan ke thanpon ke retailers lapen dealers atum angbong pinang an ke arona tengpen chokchi lasik ki chokchi atum aphan arona tengpen document kachipa chokji aphan pachini pon lapen document choklim seta date fail atum aphan ta renew thuji aphan ta pachini pon Nipaing ko rener ke baning we porphai ke thoma por habideng nar ki pathi te kanglot ucarong pia hem patumi porphai sir kep malom KACM lunsing teron kahumridam hodong mukak town committee chairman Biren Teron ex VDC chairman Longsing Tokbi Mahamaya BJP Mondol President Purnoing Tila Penari Sang Huatum kachetong dunalong rong pliara tatum chetong dun kachetong dunarat angnu habidang nar ke pathi te kang ucarong piamun pi kasang rong phar pia phan mari deng pen tangka suring koi kerapa jetekang lapen street light humkep torch light humkep bom hi hui lapen rong pliarat karena bil kitiun ia kisung alamta radatum chuning ridunsi dorde phophean ke kebardun japhan teron sang hopen chichak pon puta pherang ke phan than pachini dun lapen puthot rong asor pen ke than pon ke ingnara hur jon throk do labangsong bong pen ejon apiang narabang aingnar ta thepik lapen reta relot la chiklo jon yang bong ahem damjoy po sangrang tik sangabek sok puru kuruk dampo sok puru free tekang dak titi lapen la ejona bang hura long pen chekak dun dak titi lapen porphai krihinia phi ahem damjoy titi ronga sor ke megjang long leno janglong li ingting lote chutun chudang ke tong nang kaike ron mai ki hung
ason chu phlut jun phlut Nelitum sung pik lu pusi chithan pon lapen ni thom phliang bong e jona piaing narabang jong he le phlung sita ahura long dun de lapen prekje ka son si theglong la hello rong pia sang hota kichinang kok luputa chithan pon asitin sorkar asai hem ta ner lupor phai sian ke sai khi lapen chokamar tum sai hem chidu si mithanga sai ki claim kedam pedo ponang ji pusi aru niphang ko ra phorni asam sorkar pen hukum pipondo sita samilang so along kedo samilang so ITDP development block asai khi lapen chokamar tum ke bangso hukum mate kapin khadalam ke lam marek tinte datsi rimun po paklang ronglo samilang so along kedo samilang so ITDP development block asai hem sai ki claim kedam nang jialar Dokmoka multi-utility building lapen forest IB along si doana sai ta klem ponlo. Mithanga sai hem chedo de lapen sai chi klem klepura radatum kachithan sai alam ahok ahak kachiniji aphan pura usuka song pen patumi samilang so along ke dos samilang so ITDP development block sai hem along humri damlo ka humri dam hot inuta choka mar lapen sai khia tuma phanta theglong le dadlo sai hem eng hap an king pull up si भूत बांगलोम नंगमान देदलो ला सोजो कचिंग थुरा साइ के क्लेम के दम का तिकुक देत पेन हाला दगारा दतुम सुंग पिकलो ला ना फीता DRDA PD पेन आदिम आन हुमरी दम सी साइ के देंग थेगलोंग ले देदलो हाला पु सुका तिरि प्या माई अमाई फु बिबिसन तेरोन पेन कनिंगजी पन के समिलांग सो ब्लॉक साइ खीला पेन चोका मार तुम मिथांग साइ हेम चिदो वांग वेला पेन साइ चे क्लेम क्ले lasila solong adai ke do block asai khia tuma phan Karbi Anglong tan mouse council pen so daga kang sai pipon vek nang ji pusi usuka ti ripia mai amai phu bibison teron pen ningji pon bureau report 365 news India so ITDP development block or kormosari ba bikhaya তেওঁলোকৰ কৰ্ম গফিলাতি বা তেওঁলোকৰ ডিউটি নেগলিজেন্সৰ কথা বাৰম্বাৰ বুজি উত্থাপন হৈ আছে আমি আজি এটা সজতি দলে আমি এই কাৰ্যালয়ত এখন কাৰ্যালয় আমি ভিজিট কৰিছো ভিজিট কৰাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে এৰ কোনো সকলো কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে যেটো এবসেন্ট হৈ আছে বা অনুপস্থিত হৈ আছে গতিকে এই যেটো তেওঁলোকে যেটো কৰ্ম গফিলাতি তেওঁলোকে ডিউটি নেগলিজেন্সৰ কাৰণে বহুত উন্নয়নমূলক কাম-কাজ বহুত স্থবিৰ হ'বলগীয়া হৈছে গতিকে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ অথৰিটিক আমি দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছো যে যেটো ডিউটি নেগলিজেন্সৰ যিবিলাক কৰ্মচাৰী বা বিষয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা Dipu Municipal Board DMB along Chairman Rahak Roke Jalina long Ongdong Ward Commissioner atum Ningkang Samse Jok Prapjin Porang Bong no confidence motion ke do jang ring do pusi ang crack pen Birta Ribdun long Birta ke long ateng ke dam tang musik ni phain kora forni DMB asai hemalong Chairman Rahak Ropen executive meeting mati EC ke pha pe dolo voi phit setami Bangkre ke thom Ward Commissioner atum ke DMB Chairman Rahak Rophan ke claim ke dam aphuthak Ningkang Samse chepak langsi bangsu isia maya long tami che tong dun wang wedadlo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tiliram rong hanga hin pen tami ke dam tang arua cheklu ki jutsi arui malom DMB Chairman Rahak Rophan iruyang bong pasun popu Bangkre ke thom Ward Commissioner laswa long Bangkre si elected lapen banghini nominated atuma phan chechaklo setami Pini Antikloi Jona Pianta, Tangnada Saike Deng de Dada Jok, Prapjin Porang Bong no confidence motion setami, Bangkre ke thom Ward Commissioner atum, Kevan Japhan Kachisik, Dolo Pusiang Crackpen Birta Longlo. BJP asong High Command alamthe kacharju ke nang sot ajoksi, no confidence motion wan jok plot pensi, DMB Chairman Rahak Ro, aphan arpupen kapasun Japhan si chong hong pronglo. Sitami ke nang sot pulute Kevan Japhan, Bangkre ke thom Ward Commissioner atum chisik tanglo pusi Birta Ribdun long. Langpon mi Bangkre ke thom Ward Commissioner atum ke damtang aruni phain kora troxiar ni DMB Chairman Rahak Rophan Prapjin Porang Bong pasun serak nang jipura Karbi Anglong Autonomous Council CM Tiliram rong hangaphan kapanong pinpura lo Pachethang lo bangso hut CM rong hangabang Delhi rong supi along si kedoko kajok nang chirui thu lote sayamo dengpu pusi pachini lo Setami Pini Arnianta Tangnata Saike Deng derek aphuthak Bangkre ke thom Ward Commissioner atum Ningkang Samse chipaklang Kedam tangar ni pen non antami DMB Chairman Rahak Ro hin pen Ward Commissioner atum aphan parjupon pipinsi aning ka chechor banghini ke thoma Award Commissioner atum pen chelang se aning hangaling sayamu klem damlo lahai Ningkang Samse dosi kedam tanganing kan setami pasunangji polam kapali japhan chisiklo Sitami Ratcharya song isiwet pa joksi ing samrilo bonta pininga bangke lopa linang koklo
chairman rahakro ahin pen non het jong ke padu MLA bang phukang wayahut pusitami dipurong supiang kang aparman thangnat birta chen dundi lahaya lama puthakta party high command aphan ke chethan nang kokji lancho ta kalilang alangli rahakro ke kedam tangar ni sitami ward commissioner tuma phan chotta kalisi vice chairperson aphan anta kang cheka sai si klemlu ahut pen kar ko kar phek mate cleaner atum nong nam kachilong le ajok pen kachisong mate strike piduji pahut tami jakong pen thur hamji abidi si ke klem bonta inut ratcharya songja pulote ingsamjin pen si klem dam nangjia podlu lasilahaya mina kachipa thek wong lapen kang chek tap lapen anparta mithanga sai kachiklem kle theklong si bangkre ke thom ward commissioner atum pen ke rahakro aphan pasun serak nangji pu ke hang pedo ponlu pusi isiang krak pen birta ribdun long. Bureau Report 365 News, India. Niphai thongke bada porphai ke malom Social Welfare Board Chairperson Sangpi kadom terang pi amithang hemalong Karlitang Rajas terang Karliarni ningkan sir kep ke choka phuthak chikimu pedopon labangso Karlitang Rajas terang aphan ka chikimu amaya long rajen rongpi Asian Master Game medalist Silarson rongpi abaring VDC chairman Donrap jirpijir popen chenglok ke theki dinga tum chetong dunsi Karlitang Rajas terang aphan chikimu ponalong RDP dun abang phutin te herjumi chu hangdun lo labang so saya long ka chetong dun an arata tumta hanjang lang so pen bisu lekthe 365 News India. Dwarbaguri constituency के पार्लो देथर पुलिस स्टेशन के पार्लो NH35 PWD अतवार पी क्रॉन्गपोत लबांघाट चुकी होला का चिलेंग अतवार पी अदाक देथर हनबोका अदाक 4 लेन का सलामा मेन पेन arniwang dampar पेन arlong sangti ke pon pen ajok Karbi Anglong arat mate deithor hanboka lapen ke ongdung rongkre phokre throk arada tumaphan paning rijo tangte Karbi Anglong tan mas council mate council pen chiparai tangda da phi sita thangnat ka pheri lapen ingnam rai kom sai khia tum ka chelang chari ka vedya da jok mithanga longri longpadar lo bang paningri pahangjo son sidolo lapu dwar ba gori mate deithor hanboka rong arada tumabangke tangte hala kona phansi ja kong hor pidun thurong asonsi nangman da sonsi thekpon longlo tangte konat lo nona por Karbi Anglong tan mas council pen ka chiparai tangda da phi misin pen arlong sangti phurlong lepu chiparai da phi sita lapu dwar ba gori mate deithor hanboka hawara na thuke thangna da ka chelar pusita nonputa avelang misin mate JCB abang pen arlong sangti ki phur ki pon adampara mokha chimit mepin khangjang arniwang sita kona soma tangta na tumabang kya li long malong mithang hawara long abangke inghan langbung ajo ansi dokhangjang mithang Karbi Anglong arlo abang thuke inghan langbung ajo ansi joparni ka chehelat nang pusi dwarbaguri hawara radatum kaningri hangjo hanghayan pin chetherak me khangjang pusi deithor hanboka lapen rongkre phor kretrok aradatum chithan ponrinti tangte hula 4 lane ka salamji amen pen mute Karbi Anglong tan mas council aphan RD do munaklo pusi halada garadatum ningje pon lasilahai ke papon longke kupi ko sonajat mapusi radatum aphan pamanghu prong son si dolo tangte la solong komatne bang phubang phiatum ali chu endun det mapusi radatum arbok pon inut bahania le chu en pentong la an radatum sungdun nang lu mapusi hawara radatum chithan pon deithor pen amosing t 365 News India. Pini Abirta ke lapuan se kangton iglom arni game kardom